Anya laki din! Ay, Nardo lakay. Anya aya ti sirip-siripom di tatawa. Ang mga numakita da ka dagiti kontrabida ka aruba. Kat panunutan da nga isuda ti mapan mo sirip-siripon di ta. Anya aya ti bibiyang dagita akaruba. Isuda aya tikit kitaag. Amumeten analaing da sumauda kita. Nang runa day tabaket sibing. Ay, unay kat arurod kundi tabak-baketan. Ay, bakit? Kita jay dipig apapaluuman ta. Dandani maluuman. Ah, dandanin? Kita man. Kita Aywan, maluluumdan nga agpayso lakay. Ay na, addan tebbaen ta. Agaramid kanto iti banana kiwa. Katuan amok aday ta ti paboritong ameriendaan ka. Lingtaan ta dagiti daduma. Ay katuan addan meriendaan tayo ka dagiti anak ta. Adumot ka tinagnumaran ta dita adipig. Agasam jay sinda tayo asabunganay na. Ken dagiti bulong na. Iso timapan ko alalaan apang balbalkot ko iti tupig. Dandanin bakit Dandanin amapan ko tagbaan day ta adipig. Ay, umay ka man dito si Kaalan. Darasam. Ninanang mat, ayab nga ayab. Ammom anak kahiladak dito ipapag. Masadutak abumangon. Nagsadot ka na ya para bumangon lang. Apay ayang amin. Ipakita lang kan ka dagiti agasawa Nardo kan Margarita. Dagiti kalaban ko akaruba. Apay, anya tinaramid da. Upobserbara kita. Kit itay da pa'y anak katakder di tatawa da. Ewan, anya nga tangay tikit kitaan da. Siyak sama tikit kitaan da. Apay kumangay akitaan da ka. Ay kit kalaban da gayam. Tikitam kit day nanang. Day jay dipig adandanin maloom. Kahit isumata talaga tikit kita. Manulangan ngal daw. Maluuman day tadipeg. Si kanto timapan mang teba, Anya kat ni nanangan aya. Tagi baon manen. Nagsadot kan? Siyak pa ya senior citizen, tibaon mo amapan mang teba. Wan, kabaalam day ta. Para mang tebalang iti saba. Inakid din ituloy ti maturog. Ay, nagsadulaki din ayan na ito ataw. Isukat asaan ka ang makaas-asawa, tas sadot ka si Kaalan. Agsao ka man ako na ako nanang. Napili ak iti balasang asawaek. Anya ti panagkunam kanyak. Jas. Tatang, makapangpanganak iti bananak yo. Anya, ay tila malagi-lagi mo ka din si Kasalay. Pangalaam nga hiti banana kyaw. Ingkay gaminan at ibaan di dipig di taruar. Ay, saan pa babalain? Urayam amaloom. Inton kwan, tibaan da kita agbibisin akaruba. Ay, padasin da. Tasyak, ti makalapad da. Iso nga ingkay ang tibaan tatang. Amangan numaon na andata iti sabali. Nasamsam ay numaloom ije puna. Dandani dayta na maloom. Ay, bananak yo kuma. Daytay ado ti asukar na. Ay, una yan na nagsamit. Dandani kan maloom. Manulaan nga aldaw. Umay kan tagbaen. Nay. Kita umot at ipagpagnaam. Dandanin akong madungpar. Nay, apay nga ong tanak ngay. Kat si kati dandani mangdungpar kanyak. Anya asyak, kano naglawagan na sika? Sa baling to mga mitikit kitaam ka. Numagmag na ka. Dayto'y pagnaam ti kitaam. Na, suruan nakit din si kaabak-bakatan. Na, anya ti konam? Ay, pumanawak man laangan. Ay, kontrabida bakal. Ay, da kayaw ti kalaban bay. Da kayaw asang kapamilya. Nang runa ni bakit mo a Margarita.
asyak ti bagbaga na kalaban na day di abakot si Beng. Kagura na ka talaga. Saan man ngagsaw-saw day di abakot. Taiso tinalawag a kalaban. Anya ngamin aya tinapasama. 5 basaklaang di taayan tipun ti dipeg. Jak amo amasabat ko gayam day di abakat. Kat, inapanakan. Dandani kami nagdinong par. Agungot kit din. Kat iso mat tinalawag a dandani mangdung par kanyak. Iso nagsinungbat kami Ay, lakay. 5 bas ka ijay ayan ti dipig ko na. Kinitam ka di analaeng kat dandanin malong. Wen, bakit? Manulangan nga aldaw, maluuman. Mayat lakay. Ay, sapay agalakit din. Ay, dandaninak lang arodan na dong parday di abakat. Bay amon, dandan nilang man. Apay salay, sa dino ti papanam. Nakasukat ka ba? Di tala ang ruwar, tatang. Ay, saan ka mabali na rumwara kasta? Nakakitkiting na ta short pan mo. Anya lakit din ni tatang. Old fashion na talaga. Dahito iti uso ita. Ay, ing kasukatan. Uso nga. Anya ngay nga ti kahit yung ay suot ko. Pajama? Nya mo ni tatang. Alan, dandani ka din malong, J.D. Peg. Oy, Alan, apaya di ka sumungbat. Anya adipig nga ibagbagam. Kat isunsamot ti tantanawam di tatawa. Balasang anapintas kan sexy ti tantanawak dito'y tawa. Saan adipig? Sino abalasang? Ni Sally. Jay anak nila kay Timyaong. Jay buridak na Ay, jak kayat aday di ababae ti maasawam, Alan. Oray aglaklakay kan abaraw. Basta saan aday ta babae ti asawam. Apay asaan mo kayat kat nagsiksi? Unay na nagpudaw dagiti lupuna. Maday ti ugali dagiti naganak ni Salay. Wen! Amok nga ex mo ni Tata Timyong. Nagkunabakan ka. Inyistorya adya ka aruba tayo abakat. Agayan ayat kayo gayam ka ni Tata Timyong iday. Hangam sabali ti ingkasar na. Ay, awan ti kasta na pasamak. Isong aging gaita. Kagurguram ni Tata Timyong. Ay, agdal na ka man si Kaalan. Ay, Sally aya. Una yan na naglapsat ka. Nang nangruna no umisem ka. Agparang dagiti kalid mo. Agayatak at talagan ken ka. Hoy, salay! Agawid ka! Itay kapaya pumanag na dito ya! Away! Ni tatang man. Apay pagawidan na kat nagpudot iji balay. Agpariirak mo dito'y Sa pa'y nagkiting dito shorts mo! Kat nagpudot nga rod. Kan may sa. Umayo kitaan dito dipig nga ramitok to bananak yo. Dandanain malong! Nay, papayakilat ka nga nagisang. Awan. Tila madmadlaw ni tatang. Kasladan samot pagpatpatsarmingam dito ya! Awan kunak lang nga rodan. Dahil ta alalakay ti pagpatpatsarmingam. Sino man ang tinakita yon? Ni Alan, nakatanaw di tataway ti balay na. Hi! Nag-cute nga min. Cute sa dutmay. Agawid kan salay. Diyak kayat aday ta alalakay ti mga sawaking ka. Ni tatang mat. Kita akpay analaing didipig. Ay agawid kan kunak nay. Ni tatang. Killjoy talaga.
Awan matan ni Sally ijay batog tipon ti ditpig. Pinagawid sa matan ni tatang na. Nadlawnan sa akit kita di anak na. Ay siyak man ti rumor. Barang agsabat kami kan ni Sally di tapuon ti ditpig. Rumwar ka, Alan. Ay, wala lang. Ibelang mo nga rudan, day tabasura nga insupot ko di ta kusina. Una yan, tagibaon kayo manan. Kahit isunto mo lang nga rumwar ka. Si kantulangan ti mangibelang. Ay una yan, talaga nagsadot ka, Alan. Sige, kasta kan nga agnanayaw, tasaan kan ang makasawa. Rumwar kamutan adi tabalayaw salay. Tagkita ta dito'y ruwar. Ay, ayan ti maluluom adi peg. Oy, Alan, anya ti araramidam dito eh. Ay, awan. Umay mun samat bambantayan day tadipig a maluloom. Apay, dakas. Dakas tasyak to timang teba iti dayta. Nagkunamat kan ka. Kat no nabayag a paluluuman mi dayta adipig. Kat uray matda kami kaninanang ko. Paluluuman mi matdayta. Ay, saan ka nga agsao iti kasta? No saan mo akayat nga agapata? Saan aga po talaklakay ka nga miti siyak? Mabuta nga kun kan ka. Kayat mo gayam ti binuksingan Tagikuam kit din ti saan mo matamula? Abay, sika tinagmula iti dayta asaba? Saan? Ngamda kami kaninanang ko, timang taba. Dakasin bagat. Delikado talagan. Anya ti sasawam adelikado. Dayta dipig Daalan ka no, timang teba. Anya? Kuna na dayta. Ha? Naglastugan. Kunam lano asino agsasaw. Adaman damagak bagat. Asino tinangimula iti dayta adipig? Ne, apay adamagam kanyak dayta. Amo kaya mo. No saan mong amaw? Asino nga raud? Ay nalakay saanan anasken nga amuam pay no asino. Basta numaluom, tebbaen tan adagos, tapno awan timang tebba sa bali. Uray saan ta amula? Ay sos, nabayagan apagal-alaak day ta iti bulong na. Siyak pa'y tinang puros iti sabunganay na. Kaya't nasawan, kukwatan day ta, lakay. Nakasalikod day tabadang mo dita sikat mo. Apay! Saan nga kamkamali day tangalan? Ni tatang mo't. Ikatan nyo man ay tabadang dita sikat yo. Makapanervyos kayo mo. Ay, mapan ko tibaon iti peg. Mapan nyo tibaanan? Ang mga noonaan na tapay iti sa balay. Awanin at iluto mabananagyaw. Ay katwanan sumurutak amang tiba. Mala, umaykan. Partakam ati magnalakay, tamangan no adamang teba iti dipig. Parpartakak lang aruden ti magnan. Lakay, anyang iti aramiden nila kay timyong ijay puun ti dipig. Ay wag. Apa yung aday jay? Isus, kayat nan samot at tebaan jay sa bata. Ay, saan ang mabalain? Ne, tangad-tangadan nan. Sana mabalinday tao, sa anak nga umanugaw. Danang, anya ti birbirukam. Ayan nandiay panabas day di tatang mo dito'y kusina. Mayat ti tuturugak.
Kumarasakas ka dito'y kusina. An-anwan ti panabas aya. Mapan ko tebaan jay dipeg. Tanay, ada dagiti kalaban akaarubay jay. Anya? Kaya't datang nga unaan, nawatam! Anya pa'y lati ar-aramidom nga ilakay. Tebaemon aday kasabang. Wan bagad. Sige, tebaemon. Awan, timang tibay, tidayta sa ba? Ha? Ah. Nagkulakan ka? Siya, timang tibay, tidayta. Anya, sika? Nana. Siya, timang debay tiday ka. Ay, Ha? aglilin na wag tayo man ditoy. Ah, Apa yung adda kayo amin ditoy? Siya, tiyang sao lakay. Anya, sika? Gaputada kami kinilakay ko, ti adda karbangan na iti dayto adipeg. Anya? Ay, saan na mabalin dayta nga ibagbagam? Naglaing ka. Kano inalam amin abulong na? Apay, di mo malagayip? Ay. Malagip ko. Inalam pa, di sabunganay na. Malagip ma. Ay, agtal na kayaw. Aglisi kayaw, tasyak, timang tiba. Yan, nanyatar aramidom kita. Agar-aram kan samutan. Anya, ar-armom ni Saling, anak ko. Ay, sana mabalay. Anawaan yun, dagiti anak yung agin inaram. Tada kami kinilakay ko, timang tebay ti dayto asaba. Ay, mga sawan ti anak ko. Kat tinakasaksakay. Dayjay pa'y nga anak ni Timyong ti asawaan na. Pusto na na. Saan ka nga agsangit akasta? Rumbengkit di amaragsakan ka. Tamang asawan ni Alan. Kunak na awan ti mga yata nagsadaw. Ada magayam. Kut, nataraki mo ngamin ni Alan, nana. Ay, jay dipig nga ay anabaybayag apaluluuman may. Ay na, nagsasaritaan mi amatebain ton kasardaalan kan sali. Tapno amin tayo, makaraman. Apay, umanugot ka kasta ti mapasamak. Anyangay nga rod nana, kat isumot tinagnunumwan dagiti lalakay dito'y lugar tayo. Ay, wala niya. Iso ako nada, anas kan magsimula iti sabana. Tapno saan nga aggiin nagaw iti may sa asaba. Ay, wan. Maawata kaun. Pagmula ito, dasalay kan Alan. Si Beng. Apa nakatakder ka dito'y sangwan at timyaw. Kut, umay ka na. Tumakder ka ditan. Nagsalata. Nagpintas na tatukar. Nagsakit to'y tumang kung agsalan. Mayat hindi tapno mawatwat. Ala, umay kan. Nagadwa mabalin nga asawaan ni Alan. Apay aday jay pa'y balasang mumag. Dimpay kaya taga-balayan ta. Nagado ti ta mabalin nga agbalin nga balayan ka. Umay kakiday tagsalata. Ay gaya, nalutaw ni Dipeg apag padaanam amalom. Kaya't mau, takalpasan nga agsalata. Kit mapantaramanan. Inlutunan kay. Ay kainta nga ro tagsalan na. Ipagpagapuklaan dahito ken ni Alan. Wine, kasta, umisim ka. Saan kan ngagkusilap? Abalayan. Umisim kan, tagtsatsata. Bueno, papagayam.
ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Si kakadiday ta, bireng balasang kaw. Apay nanang, di na ka din mabigbig. Ay, gagangay ti bumakit ha. Idilaang na minsan nga aldaw nga imay ka binisita dito'y balay nyo. Mabigbig nakpay mat. Apay nga ita. Ay, bakit nga ruda na nakaw. Imay manin nagsugal dagiti kaarubam dito'y balay. Anya, nanang? Saan? Imay da ay amat. Ay nananang, adda na ba ti adwa abaraha di talamisaan? Aglibak ka pa'y laang mat. Imay dalaang mo nag-relax. Ita, ibagam asaan na kon amabigbig. Nakus na ungamin, ti pa nagkita ko na nakaw. Imaya, taumay ko ibaga anaskan nga alaamon ni Boyet dito'y balay mo. Anya ti ko nam. Ni Boyet aburidak mo Jak kayat nga agyan ijay balay, tanagkaro ti bartek na. Pag-awida kon dito'y balay mo, tapno adlakad kadwam. Jak magagtibagbagaman akaw. Tulang aksamutan. Naging tutulang ka. Tadi mo kayat nga agyan dito ni Boyet. Sakit ti ulo day jay aburidak mo. Bakit? Papanawom man ni ading mo ijay salas, tagbuy agitin yaws. Amom nga glutluto Siyak pa'y lang tibaon mo. Kat, si kang arun ti kabutang na. Ay, nagado atugaw ijay salas apag tugawam, kabayatan nga buybuya ka. Ay, kunan niya. Si ka talaga, kung kumpurmimat ti panang disturbom kanya. Anay ko, apay nga dablak ay ko. Ay, inananudak ngay. Basol mo apay nga min adumanog kalatan. Adayamat dinandanog ko. Nilakay ko, agbuybuya laang mat ititibi ijay abay mo. Pagamuan tatimakder ka, kat dumanog kamatan. Oo, awan mat malagip ko ngay naramid ko akasta. Adda, nabartek ka nga min unay. Tagtagainap ko lang day jay. Ay na, saan ka nga min nga aginom, aging nga adi mo ammo tilubong mo. Kita man, di mon ammo tinararamid mo. Kung nagtumat ngamin kan ka, ibaon mo ni ading mo aboyet, tamapan agyan ije balay ni nanang mo. Napan ko nga rod kinasarita ni nanang, kat kasla di namot kayat akabalay ni Boyet. Apay ngay, Siyempre, di na maanusan ti ugali ni Boyet. kinapudno na. Paspasin siya akla ang day taaburidak yo. Dandanimot tan maibos ti pasinsya kan kwa na. Narigad, numadanog ko. Amangan no saan to ang makabangon, kat agdiretsyo ije sementeryaw. Ay nagtal na ka man. Api nga agsao ka iti kastangay. Uray mamartek ni Boyet. Kabsat kulat na. Ammo ka. Isungarod akayat ko aliklikan ang mapasamak dayta. Jak kayat adang ran ti kabsat mo. Ang kasanon, no jak makontrol ti bagek. Nene. Anya day jay lakay. Adag barbarsak dito'y balay. Ay sus, Ay, upuran dan to'y balay. Sino nga iti agaramid iti kasta? Dagiti bartek akaaruba ang mahilig nga agbarsak iti babalay. No kastoy arabi ay. Baka, nakita mo asino timang barbarsak dito'y balay. Ni mo
met buyet. Nakaigampay lang iti dakkel abato. Kasanungay nga anawaan day ta ita. Apay abarsaken na daytoy balay. Ket iso ti pagnanaudan na. Agayab ka iti pulis. Pulis? Isudalaeng ti makaanawa ka ni Buyet. Apay, pudno nga impatiliw mo iti pulis ni ading mo abuyay tanakaw. Impatiliw ko ayamat. Iso ti dimano na da magkanya. Nagayabak lang iti pulis tapno anawaan da nga agbarsak dito'y balay. Nakaturog ni Buyet di talikod. Di talikaw tinagturugan na. Ay malami isa nun ajay bukot na. Awan ka di ti kutsawn kan ulos na. Mabalin ayamat nga awan. Di mo baybayan ani ading mo anak ka. Buridag tayo dayta. Iso anas kan nga iwanan tayaw. Uray no kasta Marta. Buyay tanakaw. Nakariin ka kadain. Buyay. Ninanang mo daytaw. Nakariin kan. Nanang? Wow, nanakaw. Siyak. Adda ka din nasakit kan ka. Ada nanang. Nasakit ti ulaw ka. Ay, kaasi ka, mat. Tuy tiyan ko. Nakasaksakit. Ay, sus. Unay kit din ay anak ka. Mabisin ka kaday. Mabisbisin ako, nanang. Yala anak man mo't iti kanak dito'y pagturturugak. Apay, di ka makatakdaer ama pandita kusina. Kaya't mun samot amataya ko, nanang. Amo managsakit to'y bagbagay. Ibaundak pa lang amapan idya kusina. Ay, wanan niya. Ay, wanan ako. Siya kunti mapan mangala iti kanum dita kusina. Urayan nak dita iwan. Laam ni Buyet iti kanin na nanang. Mabisin ka nung amen. Aramiden na kamanin akatulong nan. Karne ka naw ti kayat na asidaan. Kitaan nyo man day tanga ugali na. Ibaon na kalangarudan. Agpili pa'y iti kayat na asidaan. Pangalaan nga iti karne. Ayun kay gatanga nun Kasta talaga ti burita kanakaw. Ay nananang, saan pa'y analpas ti lablabaak? Ibaon daki din? Ay, agsingsingpot ka kade anak ka. Na, kunak man no saan kan makabigbig nanang. Adda no maminsan ayak makabigbig. Kuna matulang kan. Talaga medyo nakapsutan ti panagdengeg ka. Nakaumay kami dito'y balay idinadamag mo tinapasamak. Ay, ingka kitigatangan ni Buyet iti sidaan na akarnay. Ayan ti kwarta. Jay pala ang kwarta maanak ka. Bayadak taw no maalak jay pensyon ka. Kalpasan anangan ni ading mo. Intuloy naman ang tinaturog. Wen nga rod. Agur-urok manan. Agasam man jay sindan akarne. Limansa a serve. Bay amon, buridak ngamin. Insurot ko man ani nanang idinagawid. Ay, ano sam kadipay ni Buyet, lakay. Sa dino ti papana ang bayaw. Di nakman damag-damagan. Nay, nabartak ka pailaang. Agdiwer-diwer ka amag na. Rumwar ka manan. Mapanag lang dita sirup ti kayo. Amangan no agdiretso ka dita deraas. Daya magderaas ditoy. Dita likod ti balay bayaw. Deraas dita. Kastaya.
Iso di ka mapmapandita. Delikado. Saan? Di taglang. Ala nga rod, agan anad ka, bayaw. Nanay Stileng, lakuan na man iti arag, darasam. Nay, apa ngay, hindi ka matsungbat. Nanay Stileng, ada ka dito'y kantina mo, no? Nana, sumumbat ka? Wano, buong ag amin ang nakagarapon alagaw. Sige padasam. Ne, saan mo tani Nana Stileng na dyan nagsaaw? Buongam dagita lako ni nanang ko, tasak timang danog kan ka, oray kitam. Wow! Nagpintas na balasang to'y nakasango kanyak. Anya ti ko na? Buongam dagiti lako ni nanang ko? Hay na, urayak la na usawaan. Ading anapintas, siya gayam ni Christopher. Christopher, kat no naglawagan aboyet tinagan mo. Ay, buyet, no jay balay may. Ang amtipod no anagan ko, Christopher. Ay, amamukan. San mo man nga yawat-awat day ta imam tagat arak ka? Ay, inak agdigos no day tati kayat mao. Agsubliak, inton rabi eh. Ikanak man iti igatang ko iti gel. Anom ti gel? Pag gel ko Apay nga gel ka? Nagadukid din adamag mo na ya. Mangted ka, tayo naggumatang. Umanayon day to'y 20 pesos. Bayadak to, inton mapasungbat ko, JR makabalasang. Agar man, jay buridak yaw. Ni, apay nga katawa ka akastala kay. Makakatawa aklaan di taburidak yaw. Agayat nga rod muten, katawa amkit din, nanyalaki din aya. Kaya tanda nga tamat. Katno iso, ti kasikatan nga artek. Ay, ti pampanunutek, no asino di ibagbaga na ababae nga arman na. Naasawaan mo't amin ng dagiti babbalasang dito lugar tayo. At damot babalasang. Dagitay babae abalaw. Bayaw, at daman ibagakan ka. Anya day ta bayaw. Kababain samot. Saan? Apay kumangay amabain ka. Adda ka di pulom amabalin ko abuludan. Pulo ko na ang bayaw. Wan bayaw, mapanak nga minagaram. Ay katun pabuludan ka. Apay, asino ti mapan mo armain? Si kapay laang ti pangibagak itinagan na bayaw. Ngam di mo ibagbagay ti sabali Wen, danag mun aya. Amum ni Nana Stileng. Ay kunakun kahit. Balo ti mapan mo armain. Katno bakatan ni Nana Stileng. Bakbakat paingam ni Nanang. Saan nga iso ti mapan ko arman, bayaw? Napili akmat uray kaskasano. Ay, kat nasayatan o kasta. Jay balasang na ti mapan ko arman. Ninilda. Ninilda, kano nabayag ijay abroad day di babae. Wen, balasang pay, ngam adamot idadnan. Iso ti mapan arman ni Buyet. Ay katsapay kumaata kayat ninilda. Katno hindi gusan na itigas taunay. Ay na, makaasawa mo nga roden at iburidak mi. Awan ton problema yaw kan ni Nanang.
Christopher. Kaya't mo asawain, umasidegakan ka. Katuan dito'y abay ko ti pagtugawam. Noong ay makita na ni nanang mo ng agkatugaw. Gamaan ano? Hay kahit, agtugawak nga roden di taabay mo. Kasta naglamin saan ka di? Ay, agkalkalinduusan ako. Ibagampay laang analamay. Nagmayat siguro ti ada ka holding hands na niya. Ay, kaya't mo ti adda ka holding hands na. Padasan taman. Ay, sige, sige. Igamak dagita imam. Ay na, nagmayat gayam ti ada ka holding hands na niya. Ay, awan ka di pa'y kina-holding hands mo. Uray iday. Awan kasano, kat pasig mo't at trabaho ti inararamid ko di abroad. Ita, kaya't kuman mo't apadasan ti kunada a love. Nanang, adda umay ko ibaga may papankin ni Boyen. Ay, yak mangag, nagbalin ako natulong talaga. Mga sawan ni Boyet. Anya, mga sawan ti buridat tayaw. Kunak man nutulong ka, nanang. Asinaw ti asawaan na. Kaano ti kasar? Ninilda ti asawaan na. Jay anak ni Nanay Stileng. Ay, day jay na po daw. Nabayag kat ajak nakikita day a babae. Nag-abroad ngamin. Ibaon mo man dito'y balay ni Buyay, takasaritak man. Saan nakaamangag tatulong ka? Ay, saan ako natulong? Mayat mo tanti pa nagdengag ko anak ka. Pudno ka diti damag ka ang mga asawa kan Buyay. Katuan, isungaytad mo dyan tawid ko. Ay, katuan itad ko na talaga. Ay, adamot gayam mangayat kan kanak ka. Guwapo ak gayam no agdigos ak nanang. Naminsanak lang ang nag-I love you kaninilda. Nagtungod na dagos. Ay, nyalakit din to'y anak ka. Naglaing talaga to'y burida ka. Kuna ninilda, asaan na kayat nga aginumak iti arak? Isu nga isardang kon. Ay, may mayat manin Saan na pa'y akayat nga agat sigarilyo ak? Isu nga ikatakmatan ti sigarilyo. Ay, kasta ati good boy. Nene, ninanangan. Tauray na la ipalakpakan. Apay dakas. Makita da kadagiti kaarubang agpalpalakpak. Ay, agoray ka tayo baga kadagiti lumabas. Ay, karuba! Mga sawan to'y buridag kaw! Umay kayon to, Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Kasano ngay paray? Kondisyon ka na, hindi manok ma. Ayun pare, ready to fight man ti manok ko. Kasano nga, ilaban tayo nga rot indong bigat. Ayun pare, Uy nga rot paray, tapos na yung bagak kadagiti kakadwa tayo. Namnay, basta sigurado ang kondisyon ay na, ayun nga rod pare, sigurado, mangabak dayjay, isungawan ti pagdanagam. Sa bagay mo kidiya, awampay mo ti manok mo anababak paray. Talaga assure win damay. Ayun nga rod pare, danag mo na ya. Sigurado, agdubli ti kwartamintun bigat, amangan pa'y kit di ano agtriple.
Kung nagtupay kan ka pare, mga bakti manok ko. Uwan nga ron paray. Champion ti manok mo. Ay katuna pare, nalaing ti manok ko kunak nga raw. Maibagay tinagan na fighter. Ay na. Magasim man paray. Adda pa'y gayam nagnagan na kiti manok mo. Ay katuna pare. Adda ni fighter. Adda ni surewin. Adda ni bantam. Kan aduda pa pare. Ay na. Talaga amayat ti panagtartarakan mo iti manok pare ah. Talaga nagsisigla da. Ay katuna pare. Kan adda iti tao amang tarakan iti dayta. Masapol analaing ka amang kondisyon kadagiti manok mo. Kasta ka day, pare Frida. Kat siyempre pare. Kasanuda nga ron nga agbalin a fighter. No di mo mat idaaywanan anasayaat. Sa bagay mo da. Gusto ka paray. Hala, nayunam nga rin titarakin mo ang manok paray. Tapno adda ti ilaban tayo. Kit adda may, ti pakairanunan may. Mari Aida, narabyan ka di ang nagawid nila kay mo'y dirabi ay. Jak ang mo maray, jak mo't dinamag nga agpay sundag itubing. Night shift nga min manen ti duty kita. Iso ajak ang mo numarabrabyan ti asawa. Jak mo't nga agpay sumadamdamag, tapasaray awan ijay balay no sumangputa. Apay ka de, ang mo maray, dakkel ti pangabak day di kalmahon. Anya, unmaray, nangabak day ti palaut, isungarod anang gulpe iti doa akis ti Red House. Balato na kanaw, kadag iti babbaro anang kikil kan kuana. Anya, nukas na, naggapo iti palot ti inggatang na kadag iti insangpot na. Isumot lagayam a pinunno na ti refme. Ay kat nasayata, nukas na maray. Ay namare, sa anak amaragsakan, gapo tanaggapo iti sugal, dagiti ipakpakan na iti pamilya na. Anya aya, dagiti ingkarkargam iti karton, lakay. Anya akar taon ba kagte? Dagiti man nakakarton dita. Taraon dagiti tarakan ko amanok dagita. Kananda, vitamin da, kan adda pa'y shampoo da. Anya, Wen bakit? Nangingina dayta, iso akitama, ang mga no ay ayaman dagiti ubeng. ay na, Fredo, hustuman nga minan day tatarakan. Sukatamkit din iti native amanok, tanaim-imas asidaan no partyan. Ay na, bakit? Saan apang si dadagitoy? Kita man, tanagsisiglat da makilaban. Ay na, Fredo, saan anasaya at dayta? Bisyo dayta, lakay, bisyo. Ay na, saan? Bakit? Saan abalay? Tasaan kumat abaybayan ti obligasyon ko kada kayo a pamilya ako. Ay na, pray daw. Ag-agsapa, ngam dagita lamanok mo ti ap-apro saam. Una, tatang, tapno makondisyon. Anya? Wen, tatang, tapno inton ilaban ko. Sigurado ang mga bakmanin eh. Kat kwarta manin, tatang. Anya? Ay, wen gayam, tatang. Nalipatan ka nga inikan iti balatom hindi na minsan na. Atoy, 5,000 na ita. Awatan yun. Ay, saan? Pray daw. Uray awan kwarta, no day tamatla ti ibulbulsak. Anya? Nalakamatla maibus day ta, pray daw. Ang gapo tadi mo pinaglingetan day ta kwarta. Kat no permitiling at ko, edi madama ti panaglaban dagiti manok may. Ay na, pilosopo ka talaga, pray daw. Jack amaw, no anya ti sawakan ka.
Dakkel man ang tiiyawid tayo ita a kwarta pare. Uwan nga rod paray. Talaga asyuruin na kiti manok mo ah. Kunak nga ruden, awan ti pagdanagan yu kadagiti manok ko. Uray pa'y dakkel ti ipusta tayo. Saan amayaw awan dagiti kwartayaw? Kahit agawid tayo ka din paray. Wen pare. Ngam intayo man pa'y gumatang itinaimas asidaan. Tapno saan man nga agungat ni bakat ka. Apay, talaga ka di adi nakapalubusan ni baka mo makipalaw paray. Saan nga ron pare? Isu atunggal sumang petak ang naggapoy jay palutan. Ay na, Romuarte Armalite. Day tala manok mo ti ammom asaklutan si Kapredo. Apay ayamanan bakit? Kasangsangpet ko lang, ngam agung-ungot ka manan. Ta sino ti maragsakan iti dayta? Day tala manok mo ti asikaswam, iso dalatan ti saksaklutam. Ay na, nujak lang pampanunot, pinakan kon iti sabidong dagita manok. Ay, di ka agar aramay, ay da. Nanginad dagita tapno amaw. Amangan no kurang pa'y ti sweldom iti makabulan, apagbayad mo iti dayta. Anya? Katuan maut. Anya? Ay talaga amarurudak kan Kapredo. Nananay. Dita ka man laangan. Bakit? Apay ngay rekap mo tiri daw. Bakit? Lukatam da itoy. Maturog kan di tarwar. Kaidaon dagita manok mo. Anya? Umayak man makiturog dito'y balayaw, tatang. Ha! Tapay, pre daw. Ay na, nalabas nga ron ti asawak, tatang. Enrik pan nakid din iti ruangan. Kuna nakid di, amaturog ak iti ayan dagiti manok ko. Kay, wan kumaa, pre daw. Anya? Ala, pumanaw ka dito'y balay, pre daw. Taing ka maturog, ijay ayan dagiti manok mau adungdung wamlaunay. Ni tatang mat, di nakmatrabakan iti kasta. Adu ti lamok ijay ruar, sakit awan ulas kan pungan. Kaslaak ton nakakaasin Ay na, pre daw. Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka, asar nga mo ti kinapaluterom. Taday tatimay sa apagrugyan ti pagsupyatan yo nga gasawa. Sa anak mo't anamin takal apalutero, tatang? Anya saan? Ay na, panunutem man dagiti aramidem. Agpanunot ka, bayat sa papay. Apay anapan ka pa'y lang ijay balay datatang idirabi Predo. Ni bakit mat? Kat no di mo ilokat tirwangan? Kunak man no katurog mo dagiti manok mo nga ipatpatag mo iti kastaunay. Ni bakit mat? Kasano akaturog ko dagiti manok kaw? Ay ka naturog ka kuman ay jay sirok ti balay da. Ay nabakit. Di ka kadi agkasta-kasta. San abalay? Tamanok lang matibisyog. Wan, manok laang Predo. Ngam di mo ka di ammo asugal dayta. Kita ama, uray ka kaiso na akwartam, ingkakit din ipuspusta iti palot. Nasayaat ka di dayta nga aramid ha, Predo? Sana balay? Kanayo nakmat ang mga abak? Wan, kanayon kayo ang mga bak. Ngam kasanumat ngay, dagiti kanayon ang maabak. Anya lakit din ni bakit aya? Talaga kasta? Ay ayam nga raw. Nasken ang maawatan dadayta. Ta iti lubong ti ayam. Adda maabak, kan adda mangabak. Saan ngay ayam dayta, Predo? Gaputa sugal dayta? Kat kaasay, dagiti kanayon ang maabak. Gaputa mairaman ti pamilyada. Faith, anak ko, inton sumangpet ni tatang mo,
Diyukan ka ng dagiti isang pet na amakmakan, wan? Nanang? Nalawag timbaga kanak ko. Diyukan ka ng dagiti isang pet na amakan. Saan abale, tadamat dagiti gatgatangak aka ninyo. Wan nanang, ngam apay ka di. Gaputa saan anasaya at awagas tinagtaudan ti inggatang na. Naggapo iti sugal, kat saan anasaya at tisugal. Wan nanang, ngam kasanungay no agungat. No agungat, ibagam abinilin kayo, kat ibagayo ti makagapo. Wan nanang. Apay adiyukin nan dagitin sangpat ko asida. Saan mo't anak naksayan dagiti litson manok kan fried chicken. Kat day tamot ti paborito yo, Faith, anak. Nagsida kami ngamin iti pinakbat, tatang. Saan mi akayat day ta fried chicken kan lechon? Anya, saan kayo kadin amang mangan iti naimas ita? Day tala pinakbat ti amuyo akanain. Saan, tatang? Ngam binilin na kami ni nanang. Saan mi akan kanan dagiti isang putyo at araon? Anya, tapay ka no? Gapot at iyo kano nagbanugan tingatang iyo, tatang. Anya, Wan, tatang. Gapot na nagtaod iti sugal. Kat saan anasaya at ti makisugal, tatang. Iso asaan mi akay at akanan dagiti insang putyo. nalabos kamot tan ayda. Apay aya, Apay abinilin mo dagiti ubeng, adida ka ng dagiti isang pat ko amakan. gapo tadyak kayat apakanum ida iti taraon asugal tinagtaudan ti inggatang mo. Anya? Kanayon kumat nga ibagaday taken ka. Ngam apay adi mo maawatan. Ngam saan kumat apinilit dagiti tattao, amang iposta iti kwartada. Isuda mismo tinagdisnudaw. Wan, ngam padam ida anakulaapan iti panunot. Gapo iti pan nakaadik da iti panlaut. Kasano mo dagiti pamilya dangay? Kasano no kakaiso na akwartada da ijay ngam sabali tinangipanan ti amada? Ha? Kasano no adda ti agbisin nga anak da gapo ta insugal ti amada ti paggatang da iti kanunda kuma. Oh, Ah, ita. Naragsak ka kade amangawat iti dakkel a kwarta? Idinto ta adda na awanan apulos iti kwarta? istrikto ka launay. Saan aki na istrikto day ta predo? Ngem ibagbagak lang day ta, tapno agpanunot ka kuma. Kasano nga paray? Matuloy tayo, inton bigat. Ilaban tayo manin ti manok mo. Un pare, padasak man nga irwar da bantam kan surwin. Ay, ketwa na paray. Ngam, amangan no akong manin ni Pagamaw. Day tangarod pare. Sumanaon tumanin, kat mangtadkit di iti malas. Wano, sumuro tak kaya balayo ita paray. Mapan ko alain dagiti manok mo. Tapno awan ti awitang, minton bigat. Tapno sana makadlaw ni Pagamaw. Ay, unlangan paray. Mayat day ta na panunot mo. Tapno maliklikan ti panagapa mi manan kan ni bakat. Sigurado ka kade, Aida. Parchen tayo amin dagiti manok nila kay Mao. Wen tatang, ket awan ibatiyo nga oray maysa. Ang amangan no day tati pagrugyan ti saan yung apag kinaawatan. Saan tatang? Sakti makamu iti asawak. Mala, ibagakon ka dagiti babaraw, taparchen mi amin dagiti manok nila kay Mao. Ay na, sakat naglulok magda. Wala tatang. Tatudo aywan dagita. Agsyampu da pay Anya, Wen tatang. Iso ang marurudak nga rod. Pulos asaan agumatang iti syampu mi asa nga pamilya. Ngemanggolpe iti syampu dagiti manok na. ay unay ni pre daw.
Nalabas ti kinapalutero na. Naku na yun, tatang. Isuan na saya at mat. Tanadanon ti kasangay ti anak mi. Tadagiti manok nan ti partyan tayo. Day talaang ti amok awagas. Tapno mapukaw ang mamimpinsan dagiti manok nila kay ko. Tadi na pulos denggan ti maibagakan ko na. Talaga nga ipapilit na ti amuna. Nay, adumat ti tao dito'y balay, bakit? Unalakay, kasangay nga rod ti anak na. Ayun na niya. Sika talaga. Di mo pa yan malagip ti kasangay ti kakaiso na nga anak na. Ay na, pasensya ka na, bakit? Busy ak tumot nga main. Naging bibisi ah. Day talabisyong matlaang tininto na ram. Ni bakit mag? Ala, ayabam ti kadwam lakay. Naluto amin ng asagana. Mangan tayo ki din. Ayun, bakit? Ay na, sigurado ang naimas tilinuto yung apinikpikan. Ay na, masayop kung tibang lo ti sabaw na. Lagit di alakay. Nalaing dagiti nagluto. Kan maysa, organic ko naman. Bakit? Sa dino tinang nipupukan nyo kadagiti manok ko. Anya? Dagiti manok ko. Awan damotan itinang italyak. Nangyalisan nyo ngay. Ah? Ay, kwa lakay. Pasensya kan ah. Ngem impupok mi idan ijay banga itay. Anya? Wala kay. Sana bali ah, takasangay mo ti anak na. Kan may saan ana sayang, gaputa inim-imas mo mat akinan. Anya? Ay, pinarti yung dagiti manok ko. Ay, isumat lagayam ako ng mga organic itay ti pinagpikan. Ay na bakit? Amom ka day. Champion dagiti iti laban. Kaasi man dagiti manok ko. Uray kumano nang ibati kayo iti uray maysa. Ay nalakay, nauma akon iti kinapanluterom. Iso aday talang tinapanunot ko awagas, tapno sarda nga mon tibisyom. Sana bali ko nakmanan, tainim imas mo mat tinangan, kadagiti taraken mo amano. Awanan pari Ingo. Awan matgaya man ti kunatayo nga ilaban tayo intun bigat. Ne, apay ka day paray. Ay na. Ay, makasangit ak pare. Maasi ak kadagiti manok ko. Gaputa isumat gayam ti pinartida iti kasangay ti anak ko. Anya? Ano kasta, dagiti manok mo, tiluto da, pinikpikan? Un pare. Ay, saus. Kunak nung gimatang da iti bikal unokal. Saan matgayam? Tadagiti mat manok ko. Ay, naparay. Sakit na imas, tinamay andaan naglutaw. Nagraman di sabaw na. Ay, uston pare. Ay, maasarak lang arudan. Karkarumpay lang. Ay na. Kunak no adda mailaban intun bigat. Ngamawan matgayam. Gaputa dagiti matgayam mailaban kuma. Ay, inim-imas tayo akinan. Ay. May salang tiket asawin day ta paray. Ay. Agbaliw tayo. Isardeng tayo, tikinalaing tayo, makipalaw. Tapno awanan, tirumso aparikaw. Pari pridaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel.
Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Ay naman ang Marina. Una yan ang nakakaasi ti panagbiag me. Ha? Apay, anyat na pasama. Mabaling ka di apastrakan nakpay ti tabalayo manang. Maulawak ngamin. Ay kat umunag ka ang tugaw ka. Ay nagyaman manang Marina. Talaga maulawak. Apay ayang ngamin, anyat na pasama. Ay, pero may manang, Jackson ka ba ti mapaspasama kiti biyag ko? Ay kat ibagam barang makatulong Ay, maulawak san, gapoy tinakaro, abisin ko manang. Anya? Kaya't mo di tinapay? Ada na ba ti mi apandisal itay agsapa? Ay, uwanin naman ang naisutyada. Mabitlaang tayo nakmangala. Adda pala man nyo dita manang, numabalin pala man ang matan Ay ada peanut butter. Kaya't mo? Kaya't ko manang. Mabitlaang. Dita ka pay lang. Ay manang, adda kapiyo. Mabalin apasurutan matan iti kape. Di adda coffee mate na Mabisina ka talaga. Agisagsagana kiti balon ko ama panidyatal-talon bakit? Ato teramidag itay jaygat. Ada pa'y tinabati apandesal. Adakit di ani amor dita. Agsang sangit. Mabisin ka no? Anya, umay na paisangit ken katibisin na. Di kalata ka di agtagtaga rin. Nasken atulungan tayo dagiti agkasapulan. Anya nga agkasapulan, kat matidamot kat agtrabaho nga agasawa. Ayanan nga, jay kape kan asukar. Di mo kunaan ang makikapipay. Ala, yawat mo jay coffee mate. Nagbisyon day ta karubam. Sige, agisagana kan itibalon mo, tamapan ko itad kini amor da iti pandesal kan kape na. Isumat la marmarwam da kita. Tadakalat ang mga asi katakwata. Ay, solve manen ti pambigat ko manang Marina. Agyaman na ka. Solve manin ngam kasanuway mat dagiti anak mo. Mapanda ka da lolo kun lola da wano antida. Ado di tati pakipangananda. Nilakay mo ngay. Inawis dagiti kukumpare na dita abagatan. Agpartida kano iti kalding. Iyawidan naktulatan Kat, kasanungay ti agmalam mo. Kayat mo, tagi katak iti uban mo manang. Tangdanan naklatan 5 pisos ti may nga uban. Ay kat, daytoy a kinaalo ti uban ko. Kurang to'y sa nga gasot a kwartak apang tangdan ko kan ka. Aywan anya. Nanginaunay di 5 piso. Narigat met ngamin ti agparot iti uban. Nang runa no babasit da nga uban. Ay na, ingkalag kita di tanti sa bali nga ubraang. Anya ngay taramidak manang. Makitangdan ka makilaba. Agkatulong, aglako, nagano. Anya mo't agkatulungan. Anya laangan nga iti maibaгаdag iti kaaruba kanya. Narigat ti biyag ita. Saan ka nga agpilpili, amor? Aglako-lako. Mayatak iti dayta. Ngam kasapulan mo ti pagpuunan. Awan mo ti kwarta. Kat mangipamuspusan kamutan Ay, adon sa mo ti am-amom ijay munisipyo manang. Tulungan nakman nga umasidag. Wana, mabalin ko akong takan jay may sa agayam ko. Ngagtrab-trabaho ijay munisipyo. Matulungan na ka. Ay nagyaman nakman ang Marina. Sika talaga ti hulog ng langit kanya. Umay ka kumay tal-talon bakit? Tao may nagtulungan nga agdalo si Tiruot. Ada pa panan may ita kini amor. Agpatpatulong ngamin.
Amapan ko kadwaan ije munisipyo. Apay, di naabuti mo pan ngagmay-may saya. Mabain mo't Si kamot lang ti asit ka na. Kat no nagado ti kabagyan na dayay. At apay principal iti skwilahan nganti na. Maudin day toy apan ang tulong ko kankwana. Umay kanton tulungan ije taltalon inton bigat. Di mo nga minruwaman na kita tatao. Apeng agsuksukot ka, Amor. Mapan kami ijay munisipyo. Agpatulong kami ijay. Tapno ikandak iti pagpuunak ngaglako-lako. Nay, kami, kunamay. Asino ti kaduam amapan? Ni Manang Marina. Naddan tumaalam akwarta. Ikanak to Apay ko mga ikan ka ngay. Ay kit pang inom kumita. Day talati amom, bisyo. Di ka lang uma. Anya laki din na ya. Basit lang mati daw dawatag king ka. Jack pa'y naigaman di kwarta. Dumawdawat kan. Sige, inakon. Agur-ura yan ni Manang Marina ijerwa. Pare, sa dino ti papanam. Katidatal-talon ko pare. Nagpudot ti panaway. Ngumisit ka ti kasto na ya, pare. Katsigod mata nagnisita. Nasken nga gagatak pare. Tapno da may pakanit ti pamilya. No siya, kandaman ni bakit ko amang ipampamuspusan ti panagbiag me, pare. Mala, mapanakon pare. Sige pare. Agmalmalamak ka maturog. Dito indayon, dito isirok ti kayo. Nagparirki din na yan daw. Anyangay ti ko nagyagayim mo amadam ije munisipyo Manang Marina. Subliam to kano inton Martes de kwartam. Tai proseso dapay. Kasta ka di Manang? Ay na, adan pagpuna. Naskan nga usaram dayjay iti umno apaka usaran na. Una, ay thank you at talaga Manang, tatinulungan na. Agkakaaruba tayo nga rod. Hindi, naskan la ang agtitinulong tayo. Imbag ka pa'y asaan ko akabagyan, tamatulungan na. Ngam dagiti kakabagyak amis mo, didak pa'y pulos matulungan. Aya, abay ngay. Jay antik a principal, kunamlan asino, naglastog, gaputa principal. Amangan mat ngamin, no awan ka nagpatulong kan kuana. Namin anon nga masidagak kan kwa na, Manang. Ngam talaga nga imot dayjay nga antik. Ay, jak kayat ti ugali na, nagalas. Bakit? Nabasa mo dyan surat ang nagapu iti skwilahan ni John? Wan, at dagaya man ang PTA meeting inton bigat. Jak makapan. Tsakon ati mapan. Panag-aala ka nung kami ni tigrid dagiti estudyante. Wan, tsakon ati mapan tawan mo't laang ti aramidak inton bigat. Gumatang kayong itilako ka merienda. Ah, nini. Ni amor samot na tagsursur-sur iti merienda. Merienda. Ay, wana, isumot nga agpaiso. Agoray ka man tayabak. Amor! Gumatangak man! Ay mo naman ang sikat ti buena mano. Ay, swerte nga buena mano. Ah, Talaga gayam nga aglaklako kan. Un amanang, kat isumot ti tungtungan mi ijay madam nga amom ijay munisipyo. Ala, tagpili iti gatangak.
Naimbag mo, tanakaumay ka iti impayam ni a PTA meeting, Marina. Owan, madam. Mapanmunto ka sa rita di advisor di anak mo inton madamdama. Owan, madam. Damagak la kuma, madam. Nupod no akaanakan nyo ni Amor. Wan, ka nakakamis mo ni Amor. Anya ay at ibagbaga-anakan ka. Awan matkit ni, madam. Ibagbaga na siguro ang naimot ka niya. Naungat, adi na mo ti kabagyan na. Kasano nga moyo, madam? Ay nakasta na day tiyay akanaka. Saan ang amabilang no namin anon at tinulungak? Ngamsyak matlat at tidakas. Anya laki din dayday akabagyanan? Damag ko at ilapagdawdawatan na ititulong. Sursuran na amin nakaaruba. Uray siguro si ka, nagpatulong ka. Wan, madam. Kaarubak mo't ngamin, iso at tinulungak Ay na, di murwa mo natultulungan. Tano na ala na amin ang akay kayat nakan ka. Si kanton tidakas. Kat tidakas na, apaan na kantupay. Anya? Kasta ti aramid jay ka nakak. Imbes ko mga agyaman ta tinulungak, saan? Siyak pa'y kit din tinapan na. Ay, una yan. Makapa-stress mo't tanday ta adanggan, madam? Isungagan anad kakin ni Amor akaanaka. Ay nalakay, ado tinaglakwa. Ay na, nagmayatin day tada magbagay. Good news Naipaibos ko jay lako. Ay na, naglingagla ko ni bakit ko Swerte gayam taglako-lako. Kahit, ayan na nga dyan naglakwang. Adda dito'y bulsak Ay kating nga ro din agumatang itilitso na sila inta. Na, apay alitsyon, kat igatang kuntumanan dayto'y itilako. Ay, santa pa yan nakaramraman itilitson bakit? Sa nga pulo na tawin tinapalabas. Aywan niya. Ang kasanungay di ilakok inton bigan. Ay, makamon ni Batman. Basta makasida tayo ita, tilitson manaw. Wen, inak gumatang. Dua, tikatangan. Nagadun ngay. Ay, kitwan sagay sata. Dagiti ngay ubeng, anya ti sidaanda. Madada ka da inang kintatang mo. Manganda ni Jay. Ingkan, tani, mabisina ko. Wen, inakong. Tumakder ka ditan nalpas ka lang aruden anangan. Ay, napsugang mo ta permi Yak samot makatakderay. Ay na. Kaslakan to mga min nabisbisinan. Ay na. Agasam man, takinan mo amin jay buo alitsyon manok. Pati tulang kinarimkam mo. Ay, itak lang nga manakasida itilitson. Ita, saan kan ang makatakder? Ay, di na man pilitin na tumakder. Kaya't mo, tatulungan ka. Apay, ay nga minapatakderan na. Ngamin, mas pakenday tanagtugawam. Anya? Dimagsan ka ni tikastunay. Ay, katulungan na nga ro din na tumakder. Tilanto mga min aramidam. Ay na. O sige, agkapot ka dito abaga. Ay na. Ay, nagsakitan dito magwa tumakder aya. Ay sus! Mas pakan to'y nagtugawam. Saan ka mabagkad? Ay na. Anay ka. Kunakun kat anaspak. Ay, basol mo na day. Na, di nakman pabasulan akasta. Apay nga minta pinagsinanak iti buwalitso na ya. Basol mo! Lakay, agap-apang mo't da Amor kan ti asawa na. Wen, bakit? Ada pinangagkuan na black. Ne, adamot ti umay nga ambulansya, lakay. Ay, wen.
taramidan da kita. O sino tilugan da ambulansya? Ay. Addan sakit madi mapaspasamak ah. Ha? Bakit? In ambulansya dati kumparek. Ne, apay ngay nga ta? Inaktulungan bakit? Ala, lakay darasam. Ay, lakay ko aya. Sapay ko matasan ka payamat matay. Saan ka na madanagan, Mare? Tanailugan minit ambulansya ni pare. Agasan da ni hospital. Ay, nakaraw-rawat kan to mga may salbag ka. Ha? Ipukkaw mo pa'y lang matay ta. Kat na hospital lang garudin nila kay mo. Punuman, kinan na jay buong alitsyon manok. Jay kadakkalan na manok. Denggan da kita karuba na itang ibang bagamare. Iso siguro asaan na makaangas. Ta ultimo tulang kat kinarumkam na. Kita am ti kinarawan na. Di man lang imbat yan nagititarakan nyo apo sa kanaso, Mare. Saan nga road takas la nabisbisinan? Kinan namin. Oh, nadyayan, Mare. Napanan niya ambulansya. Abay, saan ka sumuro? Ayaw na niya. Urayan da! Unay mo't tanti kastoy nga ugali ti tao lakay. Ha? Tabay bakit? Ibagbagakit di kano ni Amor di takan kantina. Abasol ko no apay anaispalan nila kay na. Basol mo. Apay kumabasol mo. Saan kano naggapo iti pusok di pa ng tulong ko kunkwana? Nini, nagmadin apanunot ti kasta. Pudno, di imbaga ti antina kanyak. Siyak ti mang tulong, siyak pa'y ti dakas. Mila, di mo lang ko matinultulunganan. Ay talaga asaanan. Takas lakay at nakpay nga apaon itan. Abay, basol mo kit din. Anaispalan niya asawa na. Gapitik kinarawit na. Sigun kadagiti doktor na ispalan kano nila kay ko ante. Jay kadakkelan ato lang tinaisengat ijay karabukob na. Ay na kinarawat na dayta. Nagkunang amin akanan na amin. Kasla na bisbisinan. Dandanin natay nila kay ko ante. Gaputawan disiplina na. Dayta na pasamakin nila kay mo. Tilamanan pampabasulam. Tilamanan ingkapapaan. Ante, Ipakat mo manen ti mading ugalim. Awanen ti mayat at tumulungkan ka. No kasta ka laeng amor. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.